بسم الله الرحمن الرحيم. درس جابان بجيغو انايبو اون درس نوغاي اجيتا باندر كاسو سباتون سيتاي حرام خايان إذن سنغو دل جابان بجيتاتي هلالي بندول سكترو نغول هلالي ونغمو كرمكو من ماكي والنختم الكلام تيمني رن حالكم بمسألة عظيمة مولد مهمة همدو تفهم hino faamora ɗum ɗon mimma taqaddama konko feƴƴi ɓaawol walakin ko nufridu laha hiɗen wajjinɗinana ɗum ɗon alkalama haala c'est à dire ɗe waɗa ɗon konngol feerewol li azimi sabu mawnugol sha'ani ha fiyake mum wali kasratil holati e sabu ɗuuɗugol holati e sabu ɗuuɗugol jiiɓol du ndun fiiha e muɗum sabu jiiɓayi buyno e mum hella wonande yimɓe ɓen فنقول هيدن ويا لا خلاف لر على حق كرم كودن أن التوحيد ما ليمان لا بد فير على أن يكون لا تتوبير قلب كبرن واللسان كدنجل والعمل كغول فإن اختل سيبوني شيء قد من هذا أدر إيوتك لم يكن الرجل لا تتاك أنغور كم دو بونيري أو لا تتاك مسلمان كو جولو فإن عرف التوحيد ستاي نتلون أندي كو توحيدني ولم يعمل به أقول لرالي التوحيد حيثيو أندي أقول لرالي فهو كان كافر كو كافر معاند كو سندل إنيدو بمعنى كو سليدو كو ماونين تينيدو ككفر فرعون وانا حيثرا فرعون وإبليس وأمثالهما إكونان دي ديدو وهذا دون يغلط هنا جيب فيه أمود كثير كل من المدين يجيب أيدون يقولون كان يبدأ إن هذا دارا دون لكو لا كندو حقن كونغاني وبيسنا ينكو بجوكي غونغا ونحن من نفهم مدين فامي هذا دون مدين عندي غونغا ونشهد مدن سيدي أنه أساك غونغا مدن عندي كو سنة ودي غونغا بوما غونغول كو غونغا يأتي غلواري كو غونغا مدن عندي كو غونغا كنم ولكن كنتم منن لا نقدر من واوتا أن نفعله من هو تدوم ولا يجوز دغوتاكو عند أهل بلادنا عند أهل بلدنا دغوتاكو كيم ليدي أمندين إلا سيونا من وافقهم hawrdirɗo e maɓɓe national yani hawrdirɗo e maɓɓe aw gayri dalika ma adda ko hina ɗum ɗo min al adari immorde e gantoji walam yadiri haala anda al miskino ara o miskino anda anna galiba wonde ko ɓuri jaalade ko ɓuri hewde a immatil kufri hooreɓe heefeɗa ko mum yarifuna al haqqa hiɗe andi gonga ولم يتركوه بأكرار غونغ كان إلا شيء سوانا في قدم من العذار إمر دنغانتوجي كما قال تعالى ونعلى تؤدون داغرنهم اشتروا بآيات الله بسطر آيات الله دن ثمنا قليلا تقول فاندكوي وغير ذلك يكوينارون دو كدي من الآيات إمر دي آيات وندك القرآن كقولي ونكونغول الله يعرفونه بأندمو كما يعرفون أبناءهم ونبي أندر بن بسالتو نعم سير ما تقدر مرنن أو فإن عمل بالتوحيد سيقول لي توحيدهم عملا ظاهرا قول الفين قال وهو تيكان كلا يفهمه أفاما توحيدهم ولا يعتقده هم قول لردكنو في باكي دون دي قلبي كبرنا مكو فهو ننكر منافقون كو نافقيجو وهو شر كون دون نمبري بونده من الكافر كون نمبري بونده كيفرون الخادر كيفر لا بدون قص لا بندو هيفرات كم قص نافق بورما بونده دليلون الله دال إن المنافقين ننافقين في الدرك يونيك كوس الأسفل الليل من النار مضيتين الله أكبر وهذه المسألة أولى مسألة طويلة كمسألة جوتو تبين لك نبانغنما إذا تأملتها في التفكيك في ألسنة الناس إبردين
si ɓangante si a tassike hande e ɗen ɗe yimɓe ɓen tara a yiyay man yarifuna al haqqa andayɓe goonga wa yatrukuna al amala bihi ɓe acca gollirgol goonga kan li hawfi sabu hulugol naqsi ɗuytagol duniya aduna sabu hulugol ittede e laamu aw jaahin ma bunugol teddungal aw mudaratin li ahadin ma ɗum takkanagol goɗɗo yiltana takkanagol goɗɗo yiltanamo paɗe wa tara a yiyay kadi man yamalu bihi golliroɓe goonga kan zahiran ko feeñi la batinan hara o na nder hara o famal nder fa ida sa'altahu salannitemo amma ya'taqiduhu ngay e konko o fiɓiɓi qalbi ka ɓernde makko fa ida huwa e jatay kanko laari fu tawa anda ɗum tawa anda no heewi yimɓe ɗen ka ko noon ɓe woniri tawa sa landike ɓe anda ko ɓe fiɗi kon ko ɗum waɗi si a jangi aqidaji ɗin ayya yimɓe buy hara finde siya hiɓe jogii finde sunna hiɓe jogii findeji lurruɓitano e maɓɓe siyono ɓe anda tous ko ɗum waɗi min miɗa hatton jini yirko mi faami kom faami wayno fi ko yowndiri kon e aqida ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ɓaawo nde mi gayni nde oɗo kasa subhatu ɗo kami jooɗi ɗo hande si Allah hoddiri mi fuɗɗoto kadi janngugol sharhu kitabu tawhid on sharhu maare harna fatan majidi wona qawli mufidi ko honde mi jangata ko nde wiyeteɗe almulakhasu fi sharhi kitabi tawhid hombo windide ko Salih Fawzan bun Fawzan yalla hawrne sawaɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala nan firgol nde hara kono kanko karma kojo mo fandori noon famina lan naaki fama nduuɗe e mayre kono mi toro Allah subhanahu wa ta'ala faminan mi faminan onon kadi haray mi signali on fi ɗum ɗon e nder oɗo darsu torane lan Allah newnono waɗgol ɗum yalla hawrne sawaɓe donc haray yiltoɗen hande e kani ko ɗo wonde darade oɗo darsu waɗende ko heddi kon ɗo kadi darsu goto karma ko men maaki wal nahtimul kalama timminiren haala kan bi mas'alatin azima timminiren haala kan mas'ala mawnuɗo inchallah yo Allah to ɗon si Allah hoddiri ta'ala to ɗon timmin bi mas'alatin azima mas'ala mawnuɗo muhimmatin himmuno jidda moƴƴa noon tufhamu ɗum no famara ɗum ɗon mimma tagaddama ko feƴƴi kon walakin ko nufride laha hiɗen wajjindinana ɗum ɗo alkalama haala kan le azmi sha'aniha sabu mawnugol fiyake mum wali kasrati koloti fiha e ɗuɗugol jiiɓoldunon e mum alo holoti koko jiiɓodiri holata yo holitu gillidirgol jiiɓodira wiyete holata ko karma kojo on faandi ɗo ko feere wo ala na neɗɗo wowtinɗinɗo Allah on nde laatoto no keltati hono ɓe wiytirɗo ɗo ni ɓe maaki فنقول وين لا خلاف لر على أن التوحيد والتوحيد لا بد فير على أن يكون لا تطو بالقلب كبرد واللسان كدنجل والعمل كقول الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فإذا اختل سيبوني اختل ko yuppitagol bona si boni shay'un hunde min hadha e ɗum ɗo lam yakun rajul haray ne gorko on o laataki musidman ko jullo mo wowli goɗɗum mo fiɓije goɗɗum ka ɓernde o wowlaali ka hunduko makko o gollira ka tere na o julɗo mo wowli ka hunduko makko o fiɗaaki ka ɓernde o gollira tere ɗe o na o julɗo mo golliri tere ɗen o wowlaali ka ɗenngal ashhadu an la ilaha illa allah o wola ko moƴƴi o fiɗo ka ɓernde makko ko na o julɗo few woni laabudda o fiɓa ka ɓernde makko ashhadu an la ilaha illa llahu o fiɓa ka ɓernde makko hoolo wonde ko rewete e goonga wo ko Allah kala ko rewa fena Allah kon ko fopp ko meere ko fenande tawi mo holu ka ɓernde makko o wowla ka hunduko makko ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammad rasulullah o gollira ka tere makko ɗe golla ɗum kadi tawa tere makko ɗen gollata ko firtata la ilaha illa llahu tere makko ɗen accata gollugol ko tinninta la ilaha illa llah fa in ihtalla si boni shay'un hunde min hada e ɗum ɗo lam yakunu rajulu haɗa gorko lataki musidman ko jullo
فإن عرف التوحيد ستين أنتي توحيد ولم يعمل به وقول لي راسه كافر هذا كو كافر معاند كو سالدون دينيدو بمعنى كو ماونين دينيدو ككفر فرعون ونفسه فرعون إبليس وأمثاله ما كنا صفة مقبل فرعون Allah dali katindingol wonde fir'auna o himo andi wastay kanatuha fellutun ayaji Allah den wajahadu biha zulma wa uluwan anna Musa wimo laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair walakin adunka ya fir'aun masbura a fellutu tigi ko Allah jippini on don o sabi mo andi gonga kan o gollirali ko o bandi iblis ana felliti wonde ko Allah yaniri kono o mawnintinani ana khayrum minnu khalaqtani min nar khalaqtani min nar aw kama qala ta'ala oni wa hadha yaqlutu no jiibindira fiye muɗum kasirun ko ɗum no nasimoɗe jeɓen yaqulu ɓe inna hada haqqum ko gonga ni wonan min nafham hada meɗen faami ɗum ɗo wona saduhu meɗen seedi won semen si annono ɗum haala ko gonga meɗen andi ko gonga kan ni walakin kon la naqdir min wawata an naf'ala hunde ɗum huwata ɗum wala yajuusu jagota ko inda ahli baladina ka yimɓe leydi amen illa si wona man wafaqahum on hawrdirɗo e maɓɓe ɓe jaɓata wona ɗo si wona mo tewno yaade e maɓɓe wa gayru dalika e ko ina ɗum ɗo mi laaɗaɗo immorde e gantoji ɗum ɗo no jilodiram ko ɓuuri e yimɓe ɓen ɓuuri e yimɓe ɓen ɓe andi goonga kan ɓe inna meɗen andi ko goonga ni ko on tummenen min wawata saabu tawi no lundi yimɓe leydi amen ɓen immorde e gantoji ɗon ɗi gantoji ɗo nana fayɗi ni ka Allah sabu ko waɗɗi e hoore neɗɗo no Usaynini yewtiri noon ko ndo ɗaɓɓitata welaye Allah hayso yimɓe ɓen tikkanimo o jokka welaye Allah haro jokkali welaye yimɓe ɓen eko tikkinta Allah kon sabu kala on ɗaɓɓuɗo welaye Allah eko tikkinta yimɓe ɓen kon Allah weltantomo Allah waɗa yimɓe ɓen kadi weltanomo kala ɗaɓɓuɗo welaye yimɓe ɓen eko tikkinta Allah kon Allah tikkanaymo o waɗa yimɓe ɓen kadi tikkanamo fe woni kamo komin maki Muhammad bun Salih al-Uthaymin لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سكت الناس ولا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل وهذا اسمه من يحتجون بما كان عليه آباؤهم وهم الذين حكى الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون من كلهم من توري ما بيعمل بين من فعلاك أكيد ما بيعمل بين عن سيتنا بين عن جبتا modi an ɓe jaɓata on ɗum woni gaabu ɓeya kadi jaɓata ɗum yimɓe leydi ɓe yaltinayla golle suka ɗin piiji ko hunde ɗum ɗo ko mura ko hunde jiiɓol dumi walam yadiri anda almiskinu o miskinajo ɗo ko on ɗo o miskinajo ɗo komo ala jawdi non namo ala jawdi fama miskinajo ɗo ko waasaɗo faamu e gandal o mo ala faamu woni ko ɗum wiyete miskina ɗo o anda anna galiba ko ɓuri hewde a immatal kufri hooreɓe heeferaɓɓen yarifuna al haqqa ɓe andi gonga naati ɓe anda walam yatrukuhu ɓe accali gollirgol gonga kan illa li shay'in si wona hunde min al adar immorde e gantoji kama qala ta'ala wona Allah dalir istaraw bi ayatillahi thamanan qalila ɓe sottiri ayaji Allah ɗen coggule fanɗu koy wa gayru dhalika e ko hina ɗum ɗo min al ayati immorde e ayaji wonde ka Qur'an ka gawlen kongo Allah tuɗo on ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum hiɓe andi nelaɗo ko hadi ɓe jokka kon ko sabu kulol fuutagol teddugal hiɓe andi wonde ko gonga
ɓe anndi ko nelaaɗo ko gonga tigi ɓe anndi ono ɓe anndiri ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hiɓe anndirimo wono ɓe anndiri ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko woni tun istaraw beyatele famanan qalila ko kulol iwgol e laamu ko ɓuri heewde e hooreɓe bandi jiɗi ɓe sali ɓe lundi goonga kan wono allah daalil noon alladina ataynahum alkitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum dal istaraw bi ayati llahi thamanan qalila ɓe laati ɓe ngantinora ngantoji ɗi nafataɓe wona wogga e maɓɓe no hulisi iwi ɗum si woli ɗum ɓe ittete e laamu ko fii kulol ittede e laamu ko fii hunde kaari raɗede fiimi ɓe hokkatalan jiwo ma ɓe watta hunde kaari suga ɗintiji mi heɓata komi ñaama fa kathiru min al aimati l kufru yarifuna al haqq ɓuri heewde hoore ɗen bandi ɗiɓe anndi goonga ɓe jokkata gon kam anndugol goonga kan ko woori gollirgol goonga kan ko ɗum ɓuri hulɓinaade majjugol e goonga kan fa kathirum min a'immati l kufri yarifuna al haqq walakinnahum yakrahunahu wala yattabi'unahu wa ma'rifati al haqq duna al amal bihi أشد من الجهل بالحق لأن الجاهل بالحق يؤذر وقد يعلم يعلم فينتبه ويتعلم بخلاف المعاند المستقبل ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق لكنهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان النصارى عالمين فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوب عليهم كرمكم من محمد بن صالح الأثيمين إماك رحمه الله تعالى ko heewi e hooreɓe heefera ɗen hiɓe anndi goonga ko wontum kamɓe ɓe anika ɓe jokkata goonga kam anndugol goonga ronka gollirde goonga ko ɗum ɓuri sattude di majjugol e goonga kan sabu neɗɗo majjuɗo on himo jaɓane nganto o anndine goonga kan o anndaka ko lundi o townitiiɗo saliiɗo o ɗo ko ɗum waɗi alyahuda ɓen woni ko ɓe tikkanaɓe sabu anndugol maɓɓe goonga ɓe golliraaɗi goonga kan annasara ɓen ko majjuɓe sabu ɓe annda goonga ɓe rewi allah e hoore majjere ko wontum ɓaawne tawi ɓen annda nelaaɗo men Muhammad sallam nelaama tawi annde kadi ɓe anndi ko goonga ɓe wayi waal yahuda ɓen ɓe majji ɓe tikkanana kadi yallah hawrinin e sawaba fa in amila bitawhid amalon zahiran si on tigi golliri tawhidi gollal feeñugal wo huwa la yafhamu tawi o faama few aw la ya'taqidu ma o fuɗaji digal mbi ka ɓernde makko fo wa munafiqun ko naafiqiijo wa huwa charrum min alkafir ko on ɓuy bonde keefere alhaalis laaɓuɗo e heeferatu ngu heefere laaɓuɗo pos li qawlihi ta'ala sabu allah daali inna almunafiqina fi darki l asfali min annari heefera ɓe wona ka koose ley ñiiri ndin ko woni kon doy ko woni kon ka koose ka hikki wurerde le honɗum ɓurata sumude ɓe ngane koose ɗen ɓo sumata ha ɓawla sabu ko ɓen koko ɗum hikki ley ton en anndi e jaamo anndi goonga kan yani mo anndi goonga kan o golliraade haray ko keefeere wona firawna e iblisa mo anndi mo golliri goonga kono o annda tagliidi la ama jokkugol tu on say on ɗon kadi ko o majjuɗo ko o naafiqiijo siwno o fiɓaaki ka ɓernde makko oɗo karam komi maaki wa hadi masalatu kabiratun tawila o masala ɗo ko juutuɗo ko mawnuɗo ko juutuɗo tatabayyana laka hino ɓanganama o masala ida ta'ammaltaha sa taftike o masala yurnike fi alsinati nnasi e ɗerɗe yimɓe ɓen e ɗenɗe yimɓe ɓen tara ayiyay man yarifu lhaqqa on annduɗo goonga wa yatrika al amala bihi o acca gollitirgol goonga kan
khawfan nafs dunya kulol ɗuytagol awduna aw jahin ma jaw aw madarati li ahadin ma yiltangol goɗɗo paɗe takkana madarati ko takkanagol goɗɗo harano andi gongan kono no yiltanade mo ɗon wa ɓuri hewde konkoni gonga gouvernement lajine mouvance ayi ay sa gentikire karadi o ay yiɓe andi gonga kan ɓe salo ɗon ɓe takko mi falte wonɓe sinkari mi sellaɓe wotara ye kadi man yamal bihi zahiran gollirowo ko feewi kono laabatinan yiya tun anda ono jokkino julde no janngude kono o anda o hoolaaki fa ida saaltahu amma yataqidu bi qalbihi so a landikema ko fiɗi fa ida huwa la yarifu no woodi yimɓe gooɓe ɓe yeetoma ɗo kamɓe wonaaɓe sunnoyankooɓe wonaaɓe tijjaniyankooɓe wonaaɓe siiya kamɓe wonaaɓe fus enno ɗo onon sunnoyankooɓe a onon ko honɗum menen koɓe mbideyanko awa so a yima ko bideyankoojo o jaɓantama o jaɓata ko tijjani o jaɓata ko siiya o jaɓata ko sunna o annda ko fiɗi il connaît rien oɗo ko honɗum ko naafiɗiɗo فإذا ولا يعرف ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله تعالى إن أرى درس أرنهم إذا درس أرى أندو هري نقول بنيها توحيدهم yimɓe gono woodi sayiɓe si goɗɗo neɗɗo golliri tawhide on ko feeñi ka ɗengal e ka tere ko won ɗum fiɗaade ka ɓernde makko o faamaari oɗo are ko naatiɗiijo ko ɓuri wonde keefero laɓɓinde heeferaka mum Allah daali wonde heeferaɓe wonega ko se ley karma komin ɓangini kadi waɗa masala juutuɗo ɗo wonde o masala ɗo ko masala juutuɗo ko mawɗo ko juutuɗo si en jokkimo juutay few woni ko ɓuri heewde yimɓe ɓen ɓe sala so few woɓɓe sala kulol feleede woɓɓe fii teddungal woɓɓe fii jaaw woɓɓe fii laamu woɓɓe fii no ɗuuɗi façon hay nokkureji ɓe fulawaɗi no woodi ka yaata sunnayankoɓe seewaade gol ɓen ko gongani kono aɗa ɓe jokkata ɗonni ɓe huli añeede ɓaɓe siki sunnayankoɓen nokkil gono aña ɗulle mi torike musidɗo goo julɗo ta goɗɗo attoma e sunna jonni ko gonga kan noon ta goɗɗo attoma ay no ɗuuɗude koye a yiyal no yaajude koye ɓe faalɓe ɗeɗɗugol kono kono ɓe ɗeɗɗi o yalta yimɓe no faa ɗeɗɗugol sunna on kono hatta huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walaw kariha almushrikuna yolno balla men wallahu a'lam